Upia cuma mana di kijo mah tuh upia kalau pergi ke pasar diulang gantang kata mah tuh ecep. Cok kena kijo kau sabu enggak jantan tuh ya. Ba ama tuh dah gata mah tuh ya. To bialat den tolong mencukian ko gata mah tuh dah kwa ya. Ijo saya. Iya cok ijo kadang-kadang nih cik kalau tapi jalan tuh nak lalu upia tuh di siu cek sweet ceknya nak batu lah ni cep di sweet pihak di orang jantan tuh kok di sweet kalau di jantan mulai itu aku ambil balok sakang kamu muncul tuh anak keluar sweet tuh ledo karena jatuh sweet nampak orang laki sweet le terang kau tuh lain cile ni cip mau pihak cinta kau udah tuh tapi udah tuh nak terima ni cip biar dikecek ke orang cip kata ada pihak kata tuh bahaya ni cip mah ba ditulak ako di pajatun ndak mo man ni mo cinta ko tabi ka pajatu oy daya kumayan sa ribu nyo yo lain ako na sabi ko sabi mo dito terang